laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Assalamu aleykum sar. Waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On jarama na laton. Ay yettude Allah ɓoyɗon e jaam. Alhamdulillah ɓe ngure nden. Yettude Allah ɓoytana o ala alhamdulillah famiji ɗin fof no janton. Ɓe fof maɓɓe ɓe jannani alhamdulillah ɗon humpitade ka meɗen. Yettude Allah ɓoyi meɗen nana jantana o ala alhamdulillah. Alhamdulillah are min non ko sadi ko toli kadi ka lawol kisal. Awa gati. Are mi weltori sen tamon on kadi. Are ɗon wowno senade. Alhamdulillah. Kono ndey hari o ayri seeɗa kono alhamdulillah ko yettude Allah bayi andi diina kanko laana tawi no wodi wonɓe naɓude haray ko yettude Allah buymo kala koye wakkilor fun ka wontiri ɗon ko noon ustade ko noon arayde yetti Allah buy alhamdulillah Allah ɓeydan en amina ya rabbi haray onon kadi ɗo weltanayi ɗon jarname ɗen nande golleji mon ɗin fuu kala ka wonɗon ɗo ha Makka e nokkeli ɗin fuu haray meɗen humpitade kon feƴƴede kon fof meɗen ɓeydi weltanade on ka wonno woja ɓe amina kono jamam fof no duwanade o eyi Allah weltanen e fof meɗen Allah weltanoto kala amin waɗa amin amin ya rabbi amin ya ilah weltake fota nam kono assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e nene gotoɓe tedduɓe haray ka radio lawol kisal ɗo ɗe haray ko salmingol on ko kikiɗe ɗo daara so tawi haɗa ɗon e janton haray goto be sono e jammene nga alhamdulillah haray no andirɗen noon e jumare be haray ɗe mari fottugol ka radio lawol kisal ɗo ɗe seekhuɓe men naata invité seekhuɓe men go ɓe andintina en fi dina men kam no famiren dina men kam haray inchallah haray hande kadi ko usasiɓe men ɓen fof anduɗen e wontiranɓe en Bruxelles e maketeɓe ko usasi Abdoul Wahab jaggite haray ɗo fof no andi ɓeɗo inchallahu haray ko ɓeɗo koɓe marila farana on toɗe haray mi welti ko fota batte koɓe arti ko mbayi ɓuyno en waɗande bayana inchallah haray torki subhanahu wa taala yo Allah yoɓuɓe ko ɓuuri e moƴƴude e ñonanaɓe ɓe yewta ko okkoraɓe ko ɓe yewta hara enen kadi waɗa en e jentotoɓe soɓa ko ɓuuri moƴƴude kon ƴetta inchallah haray usadio min weltike fota haray min inni on ko saɗi ko tooli inchallah haray min watta micro e juuɗe moɗon aywa inchallah aywa bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi al-amiri bi kulli madarra wannahi an kulli madarra وشارع الزكاة في كل عام مرة فإما زكاة مال وإما الفطرة نحمده تعالى على كل النعم الظاهرة والباطنة يقول تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وجعل الحسنة بأشر أمثالها إلى ما لا يخشى من الكثرة والسيئة بمثلها والله لا يظلم مثقال ذرة نحمده تعالى وهو الحي القيوم ونشكره عز وجل على كل مقدر ومقسوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فرض على الأغنياء الحق المعلوم للسائل والمحروم ونصلي ونسلم على سيدنا محمد المنزل عليه فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين اللهم فصل وسلم على محمد الأواه المنيب الزاهد في دنياه والمنفق في سبيل الله والقائل صلى الله عليه وسلم أمرت أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك قسموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى ثم أما بعد أيها الحضور الكرام الإخوان والأخوات الآباء والأمهات والأجداد أحييكم بتحية التسليم قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هاي مسيب جلبة تدب أن يتي سبحانه الله فتي أن يتي الله hattirde yettugol mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala taguɗo en waɗi en ɓiɓɓe adam ɓaawa ɗum o arsiki en waɗugol en julɓe harayɓe salmina gooto kala e meɗen ka wontiri e inde muɗum e yettore muɗum e gooto kala no welirta ɗum e nowne no hiwrorede haray miɗo wiya jama on fou assalamu aleykum wa rahmatullahi
e o radio meɗen ɗo laawol kisal eɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ɓeydu wadde en e hoore laawol kisal ha o hewtinoya en jaali janna allahumma amin. haray ɓaawo e wadde o mugaddima ɗo en juutinaali alay mi andintinna daiman ko e radio wiyeteɗo laawol kisal haray woni ko yewtude nder nde kiikiɗere ɗo hannde ɗum no hawri e juma ñande 15 lewru wiyeteɗo septembre inchallahu ta'ala. haray mawdu mo suɓiɗen on yewtugol fi muɗum hannde o kiikiɗe ɗo ko fi toɓɓere fewnditaninde en ko wonnden toɓɓere ko fi zakka. haray noon ko toɓɓere tawande ko tugalal jeyangal e tugale l'islamu ɗen jowi woni hannde ko suɓiɗen fi yewtugol fi muɗum yerwo ko Allah subhanahu wa ta'ala on newnani en wawgol yewtude e muɗum. yon noon haray musidɓe julɓe tedduɓe aɗo en naatude yewtugol fi o ko wiyete zakka. haray mi andintinna ɗo taho wonde piiji buy ɗi Allah subhanahu wa ta'ala tagi ɗin waɗanɗi fiyaake mawnuɗo ka nder diina ɗo haray hiɗi mari tugale no andirɗon noon o l'islam wonɗen mo Allah subhanahu wa ta'ala on shar'inani en ɗo haray himo mari tugale joyi ɓe tawata hara en fof meɗen hinen andi ɗe ma ɗum ɓurɓe ɗuɗude meɗen no andiɗen tugale joyi hay pay koye to so koye koye ko ɗum wattete jannede kaykolji meɗen. o wona noon kadi iman o no mari tugale ɓe annduɗen buy e meɗen ma ɓurɓe ɗudde ɓe ma fayda mi wiyay fof no annduɗen tugale iman ko ɗe jeego. ko wona noon kadi e keeferaku ngun kadi no mari tugale ɓen kadi. naam inchallah naam haray daiman jama o mi wiya jama o yaafo yeru ko woni kuppude ɗo ɗen haray ko e weeyo ngo woni. haray wiɗen wonɗe yewtude ni inchallahu ta'ala en andintinna e daiman haray piiji fiyaakiji jani ɗi Allah subhanahu wa ta'ala on tagi ɗin waɗi shar'inani en ɓurɗi ɗurde ɗin e majji no mari tugale no wirɗen ni l'islam on no mari tugale joyi iman on no mari tugale jeego ko wana noon keeferaku ngun kadi no mari tugale nayyi e naafiqaku ngun kadi no mari tugale tati riwayaji goo tugale nayyi e piiji goo kadi ko hedditi wano noon no wona dewgal no mari tugale ngeygu no mari tugale e piiji heewɗi marɗi fiyaakiji janiɗi allahu on tagani en shar'inani en ka diina l'islam ɗo haray hiɗi mari tugale. haray noon hannde suɓiɗen yewtugol fi tugalal gootal jeyangal e tugale l'islamu ɗen joyi ko ɗum woni tugalal tataɓangal e nder tugale l'islamu ɗen ko hon ɗum woni ɗum ko fi o zakka. haray e nder kokon ne yewde fi zakka ɗo en ƴettay toɓɓe joyi tun en juutintaɗe bisinillahi ta'ala en ƴettoto ɗe fof ɗe wawa heƴude nder minti 30 si ɗuuɗi ha 35. haray toɓɓere aranere nden en yewtay fi ñawore zakka on e ko ɗum woni hukumu zakati e hikmatu zakati e wa hukumu mani e ha. toɓɓere aranere nden ko ɗum ɗo yewten fi ñawore zakka on ko farilla ka ko sunna ka ko on noon place muɗum kal islam e hikma ko fi hon ɗum zakka farlira e ko hon ɗum woni ñawore on neɗɗo saliɗo ittude zakka tawɗo kanko o yeddi zakka on few. toɓɓere aranere nden ko ɗum ɗo yewteten. toɓɓere ɗiɗaɓere nden yewten fi noneji jawle itteteɗi zakka ɗin ɓayna kala ko woni jawdi kadi ittante zakka donc jantoɗe yeru noneji jawle ittanteɗi zakka ɗin. haray toɓɓere tataɓere nden yewten fi sartiji ittugol zakka e gotum kala e noneji gaseteɗi ittede zakka ɗin sartiji ko woni nder ton kon. toɓɓere nayaɓere nden yewten noon fi ko homɓe jonnete zakka on si ɗum ɗo ittama no ittirte noon ko homɓe awa hani hendade ɗum ɗo. toɓɓere sakkitorde nden nden ɗon ko tamdi ko ɗum waɗeten sabuna kala ko yewtuɗen fi zakka haray en yewtiray fi zakatul fitri ko wiyete ko muudo ko normalement ɗum ɗon ko suumaye ɓurete yewtede fi muɗum kono ɓa ɗum ɗon no tawa e nder e dambugal zakka on haray en ɓanginoray seeɗa seeɗa e fi muɗum. naful iɗen ɓangina fi aranum ɗum taw no wirɗen noon fi ñawore zakka ko honɗum woni ñawore zakka ka nder l'islam. haray zakka on ko farilla ko waajibi e dow kala neɗɗo julɗo heɓuɗo embere jawdi yonude ko itte zakka wondude e sartiji muɗum ɗi ko ɗum woni azakatu faridatun farada allahu zakata ala kulli muslimin malaka nisaban min malin bi shurutihi. allahu on farli zakka on e dow kala neɗɗo heɓuɗo jawdi yonude molon ko ittane zakka wondude e sartiji muɗum ɗi. aynay ko goɗɗo goo landiti yo honto dalil muɗum o. allah subahana wa taala on addi dalil on kisanka alqur'an. allah daali khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha.
Allah daali ko yo nelaaɗo ƴettu e yoga e jawle maɓɓe ɗen sadaka mono laɓɓina ɓe e ko laɓɓinta ɓe nder on zakka ɗon bimana wato zakkihi mbiya on attahu ta'udu ila zaka laysa ila rasuli sallah sallam bimana allahu on laɓɓinira ɓe on zakka ɗon ɗen no mo ɓe yitte nder jawdi maɓɓe ndi aya on no e suratu tawba aya 103 donc oɗo aya no tindini wonde ittugol zakka on ko waajibi e dow kala neɗɗo marɗo jawdi yonde yittede zakka Allah daali fayi aya goo kadi ya ayuha alladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabitum wa mimma akhrajna lakum min al ard Allah daali kono e jeyaaɓe Allah gomɗinɓe haray nafƴe ko ɗum woni itte okkitire yoga e laabuɗi dagiiɗi ɗimen arsiki on ɗi faggiti ɗon e ɗi Allah subhanahu wa taala on yaltinani on ka nder leydi haray itte zakka ɗiɗo on ɗo ɗe ayaji ɗo tu yonino ko dallinoren tawti aya gooto mo Allah subhanahu wa taala on daali e suratul muzammil ko Allah daali wa aqimu salata wa atu zakata ñiiɓine julde itton zakka nokkeeli 72 no ari ka alqur'ana ka Allah subhanahu wa ta'ala on jogindiri juulugol e ittugol zakka wa aqimu salata wa atu zakata ma ɗo yimɓe amu salata wa atu zakata ko heewi kon Allah no ɓallidiri ɗin ka alqur'ana nokkeeli 72 ko Allah on hiɓɓindiri julde nden e zakka o nelaɗo sallah sallam maaki e hadis بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواية الإمام البخاري وصوم رمضان سكتوري رواية كو حج البيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا ونكو سكتوري أري أودو رواية إمام البخاري ونكو في الليم وإمام مسلم كتاب الإيمان إمام الترمذي دونك هاري ɗeɗo hadisaji tun yoni ko andina en wonde ittugol zakka on ko waajibi ko farilla e dow kala neɗɗo julɗo heɓuɗo jawdi yonde ittede zakka donc eɗen andi nelaɗo sallah sallam nelno saydna Muaz yaman nelaɗo on ko makannomo ko an yo Muaz hiɗa yahude tawoya yimɓe defte imana yimɓe jogiiɓe gande anduɓe sharia sa yeehi ko addotoɗa noddude ɓe diina kan ko nde ɓe heeditoto reweteɗo ala si wona Allah ɓe seedito wonde min Muhammadu ko nelaɗo Allah si ɓe ɗoftike ma e ɗum ɗon awa haray andinde Allahu on farli e maɓɓe julɓe 5 e nder jemma on e ñallal ngal ko ɗoni salawatul khams si ɓe ɗoftike ma e ɗum ɗon andinɓe wonde Allah farli e nder jawle maɓɓe ɗen zakka itteteɗo en e junngo alduɓe maɓɓe ɓen jonnite waasuɓe maɓɓe ɓen donc haray si ɓe ɗoftike ma e ɗum ɗon kadi haray reeno dey e jawle maɓɓe tedduɗe ɗen ko ɗum woni wota ƴettu zakka on e jawle maɓɓe ɓuraɗe hooloreede ɗen ɓe tawata ɗen hara ko ɗon jooma jawndin ɓuri wadde wonki muɗum kin wota ƴettuɗen ɗon wota ƴettu kay noon lo'u koye e nayla hoy koye hikkaaki koye hay nokko itta ɗum noon zakka haray reenoɗa kadi e du'a toñaaɗo sabu Allahu on waɗaali heedo hakkunde makko e du'a toñaaɗo donc haray o hadis ɗo kadi ko selluɗo ko Imamul Bukhari woni ko fillim donc ɗeɗo ayeje ɗeɗo hadisaji yonani en dalil holluɗum wonde zakka on koko waɗɗi e dow kala neɗɗo julɗo jooni noon ko fii honnu zakka farlira limaga ko honnu woni e hikma mashruyatu zakat zakka ko e nder dewe no tawa e nder dewe ɓe tawata ɗen hara ko dewe wiyeteɗe maqulatul mana on andi dewe ɗe Allah subhanahu wa ta'ala on farli e meɗen ɗen no woodi dewe ɗe enen annduɗen mana muɗum annduɗen ko honnu woni ko faanda e majje no woodi noon dewe gooɗe tawata hara en annda mana majje en annda ko honnu Allah faandi e majje no jeeya e muɗum wano tamagol ni te wiɗo joni ittugol zakka ɗum ɗon no tawa e dewe ɗe tawata hara bani adama tigi no wawi yi'ude nafoore nden no wawi famude ma'ana hikmatu mashru'iyatuha donc haray o zakka no jeeya e hikma farlede zakka on piiji 4 ara ɗum ɗum e muɗum ko laɓɓinay neɗɗanke on laɓɓinay ɓandu makko ndun e nder tuundele wiyeteɗe guddan e nder tuundele ko oti jilli e nder ɗaɓɓugol ngol hara wona harmuɗi jani ɗin ɗi tawata ɗin hara hay zakka laɓɓinta ɗin ɗon e nder jawdi ndi wiɗen ko al awsah ko tuundele tosoke ɗen ɗi tawata ɗen hara oti wawi waɗugol e nder ɗaɓɓere makko nden imma o tewi ma ɗum o tewaki ha hara saytani folimo waɗi toon piijigo e nder ɗaɓɓere makko nden zakka o laɓɓinanaymo ɗum ɗon e ɗuytanaymo kadi ndeere raaku ɗuytanaymo kadi tañƴinagol e wonugol aaden wudduɓe ɗum ɗo ko go'o e hikma ko zakka farlira hikma ɗiɗaɓo on ko yanñalngol waasuɓe ɓen e huntangol haajuuji yimɓe ɓittiiɓe ɓen e wallitagol yimɓe taƴiiɓe e wallitagol yimɓe ɗawaaɓe mi mana taƴiiɓe neɗɗo mo tawata hara o taƴike heɓugol manankum few hannde kadi on ɗon wallite e manaki yimɓe ɗawaaɓe ɓe neɗɗo mo Allah on yaajinaali artike muɗum fii on noon kadi yo heɓu
kankadi bero arsike makko on o heɓa yeru ko Allah subhanahu wa ta'ala hoddirani mo kon e jungo jawle alduɓe ɓe no jeeya e muɗum tatabun ɗum ñiiɗingol moƴƴodiral hakkude mofte nde Allah subhanahu wa ta'ala o waɗi hen ɗen e muɗum ɗoni mofte nelaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam sabu no si zakka on no ittede no hana ittirede noon haray no gujjo ala ka hoore leydi ɓe si tawno hara alɗuɓe patron ɓe ɓen fof ɓe ittiri zakka on no Allah subhanahu wa ta'ala landori ɓe noon ɓe itti muudo on no Allah subhanahu wa ta'ala on hiiri ɓe noon ɓe itti diyaji maɓɓe fodoreji maɓɓe ɓe yoɓi kaffaraji maɓɓe ɗin ɗon tun harayno yonino ko aldina miskin harayno hay goto sino faala ombatano dambugal magasin muɗum sabu no haray goto kala no hettude jeɓal muɗum e nder jawle ɗe Allah o lontini ɗen e hoore ɗe Allah o lontini ɗe yimɓe ɓen e hoore muɗum ka hoore leydi ɗo sabu no jawdi ndin Allah lontini en e mayri ko oti no jeydi fanni no wuuri ñande feƴƴe makko ko woɓɓe goo fewjata fima donc hikma naya bo on ko rentingol kadi ko fii rentingol alɗuɓe ɓen nde wonata jawle ɗen ko hakkude maɓɓe tun yiltodirta wono Allah on daaliri aya goo kay la yakuna duulatan baynal agniyay fii ta wonu ko alɗuɗo tun heɓata jawdi patron ɓeyda wonde patron tun hara miskine kan lutta wonde miskine hara mettota ko hay hunde donc ɗiɗo hikmaji nayi tun yoni ko andina en hikma ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala on farlidi zakka ko fii wallitagol tampuɓe ɗum ɗo no tawa e drewal ngal neɗɗanke andi mana muɗum no woodi noon dewe ɗe tawata hara bani adama annda fi majje ko hayru ma ɓulatil mana masalan si goɗɗo wiyama ɗo ɗa yo salligo so salligiki ha o gayni no gasa hakkille no wiya a ko fiyo oti laaɓa joni noon so tawi on da salligi o heɓali ndiyan so wiyama yo tamo ɗon yallitama mu yeno laɓɓina ɗum ɗon ko ma'ana on ka ma'ana mo Allah subhanahu wa ta'ala on shar'inani en on tama mu ye laɓɓinde sina ɗum ko wiyete noon ko yowoti honko nduggu wongu ngun ka coñci makko ma ka ɓandu makko na yo ƴetti juɗɗe ngo fawoya ka leydi wiye o laaɓi ɗum waɗi si ɗum ɗon no tawa e deweɗe goɗɗo anda mana muɗum anda ko Allah faandi e majji haray noon o zakka ɗo enen tigi en yiyani hoore men hikmatu mashruiyati zakat hikma ko zakka farnira bon si feƴƴi ɗon no yihirɗen no mbay hara en yawnayi woni joni noon ko honɗum woni ñawore neɗɗo saliɗo ittude zakka ma hukmu tariki zakati aw mani i zakat karama koɓɓen no yehi ɗo ɗen firaɓuji ɗiɗi mazhab ka mazhab imam ahmad bun hambal e mazhab imamu shafa'i kala neɗɗo saliɗo ittude zakka woni himo rikonisi zakka on no waɗɗimo o sali ittudewo woni o rekonisa zakka on no waɗɗimo wo haray woni kefeer sabu no zakka on no tawa e tugale l'islamu ɗen jowi ɗe tawata hara kam e mazhab maɓɓe on goto kala liɓuɗo yirbinɗo gotal e majje haray o yaltike l'islam haray ko kefeer o kontete so maayi ko kefeer o maayi o wattintake ka ɓerɗe julɓe ɓen o juuletake hay si tawi himo wadda ɗe tugale nayi hedditiɗe ɗi mana seeda gol reweteɗo ala so wona Allah e Muhammadu ko nelaɗo Allah e juulugol e yittugol zakka e horugol suuma e hajjoygol ka suudu kaaba wonande on marɗo feere muɗum ɓeɗo tugale l'islam joyi e mazhab maɓɓe kamɓe wi kala yirbinɗo gotal e ɗeɗo o jaɓali wadde ngal e hoore hara himo wawnole wadde ngal hara o yaltika l'islam ɗeɗo joyi ko be o timminaɗe bon e mazhabu ceernoɓe goo ɓe wi'i si tawi oti ko salori ittude zakka on ko sabu yeddugol farlede zakka on ko wi'ugol wonde min mi jaɓa wonde zakka ko farilla few kamɓe ɓe wi ko ɗon haray woni oti e yaltika l'islam amma noon si tawi oti ko ronkiri ittude zakka on ko sabu guddan ma sabu yiɗalngol hoore muɗum tun kono haray mo reconnise zakka on no waɗɗi ɗon haray ko asima o faggitike bakkatu mawnuɗo ɓen ɗon kanko noon ɓe yaari e masabuji goo hedditiɗi wonde haray e oti ko o faggitike bakkatu mawnuɗo jeeyaɗo e bakkatuji jani ɗin ko noon haray o yaltali ka nder kuruwol l'islam haray noon ko honɗum woni ñawore on ɗo haray on ɗon kamɓe ɓe wi zakka on koyo ƴette junngo makko forcé o landetake koyo calculoɓe zakka ɓen wiyaɓen walla amiluna alayha koye ɓe aruɓe calcula zakka on e jawdi makko ni fof hara ɓe landakimo ɓe ƴetta forcé e junngo makko e ka mazhabu imamu abou hanifa sunno omani ɓe wi wonde haray mo hana to de ƴettanede jawdi goo kadi feccere jawdi makko ndin punition sabu ko sali ittude zakka kon ko ɓeyditani ɓeya kon golle kono ɗum ɗo naaɓe fof woni d' accord e hoore makko koyo forcé ƴette jawdi makko ndin e hoore makko e yeru zakka on e hoore forcé so gertike o ƴetti kaafa o gertike o wi jawdi makko ndin nemetake koye julɓe ƴettu kaafaji dartomo jokka ha o itta zakka on sabu ko waajibi e hoore makko fanna man ni o ittali zakka so jaɓi noon jakka on hettike junngo makko harande kadi koyo terte ɗum noon haa ko arata kadi o habbite o ndaara so itta e zakka honto dalil on Allah daali fa in tabu wa aqamu salata wa atawu zakata fa ihwanukum fi ddin si ɓe jaɓi si ɓe tuubi ɓe laɓɓini ɓe ñiiɓini julde nden ɓe itti zakka on haray ko siɓɓe mon ka diina
donc hiɗen faama ɗon ɗen mafhumul mukhalafa imana faamugol lontal yewtere nden ko holli wonde e jakati ɓe o juulaali ɓe ittaali zakka haray wona siɓɓe mon ka diina donc ko si ɓe juuli ɓe itti zakka haray fa ihwanukum fi din haray ko siɓɓe mon ka nder diina o aya ɗo tun no tindini wonde haray so ittaali zakka haray na yoterde e filla e yi hadis kadi kanelaɗo sa sallam maki umirtu an uqatila annasa hatta yashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimu salata wa yu'tu zaka fa idha fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi l-islam wa hisabuhum ala allah nelaɗo sa sallam maki mi yamirama dey yomi haɓu yimɓe ɓen ɗi mana yomi haɓu jihade maɓɓe ha ɓe seedito reweteɗo ala so wona allah ɓe seedito mouhammadou ko nelaɗo allah ɓe ñiiɗina julde nden ɓe itta zakka o si ɓe waɗi ɗum ɗo haray ɓe dandi ƴiiƴe maɓɓe ɗen e jawle maɓɓe ɗen ɓe mana haray ɓe dandilan e ƴiiƴe maɓɓe ɗen e jawle maɓɓe ɗen si wona yeru haqqi e l'islam o joni noon ko o haqqi e l'islam ɗo ɗen karama koɓe luutodiri zakka o ko zakka on kako noon ko fanda illa bi haqqi l'islam so wona haqqi e l'islam o haray hannde kadi hasboore maɓɓe ɗen koye junngo allah on wa hisabum ala llahi taala donc ɗum ɗo no holliti ɓe ñiiɓinaali julde ɓe itti zakka e haray ko haɓetere e ɗum dalil ɗiɗaɓo kay no ari ɗo on ɗon ko asre e saydna aboubacry siddigue nde nelaaɗo salah sallam feƴƴinno ɓaawoni murtunooɓe ɓen e zamanu e lontal saydna aboubacar ka hitaande aranere saliiɓe inne kamɓe kay ɓeytata zakka hannde kadi ɓe kamɓe ko nelaaɗo on tun ɓe jonnayno zakka ɓe jonnata saydna aboubacry siddigue nde saydna aboubacar siddigue ƴettuno décision haɓugol ɓe jihaadi haa ɓe itta zakka saha baɓɓe fof tawtimo e muɗum saydna oumar faala no wiide a wara yimɓe wiɓe la ilaha illallah mouhamadou rasulullahi saydna aboubacar maaki si ɓe salike jonnudelan haysi ko dammum ko ɓurkul lowde kum ɓe jonnayno ne laaɗo mi haɓayde sabu honnun hay nokku mi yaalika allah on senidiri ka qouran waagimu salata watu zakat donc haray ɗiɗo dalilaji no tindini wonde kala neɗɗo saniɗo ittude zakka haray koye tawi ko julɗo koye zakka on calcule ƴette e junngo makko forcé o jaɓi o sali tawi koye leydi kal islam wona ñañoreede ɗum ɗo woni telen sengo toɓɓere aranere nden no wirɗen noon haray toɓɓere ɗaɓere nden jooni noon ko ka toɓɓere ɗaɓere ɗo ɗen ko honɗum e jawle ittete zakka ɗum ɗum haray woni ko ɓanginten ɗo ko honɗum e jawle façon jawle ittete zakka ɓaawi wi na jawle ɗen fof zakka waɗɗi haray zakka ko waɗɗi e piiji ittete ɗi zakka fof majji koɗi piiji tati ma si ɗuuɗi haa piiji nayi ko honɗum woni ara ɗum ɗum ko annugo daan mbuuɗi ɗin ɗiɗi si wiyama annugo daan ko faanda e muɗum ko kaalise e kanŋe wa huma azahabu wal fidda ko kaalise e kanŋe woni ko faanda e si wiyama annugo daan jooni noon kaalise ittete zakka kanŋe ittete zakka e kala ko jogii valeur ɗum ɗo ɗum wa ma yaqumu bihima min urube tijarati wa ma yulhiqu biha min al maadin wa rikaz wa ma yaqumu min maqamihima min al awraqi al maliya haray e kala ko jogii valeur yeru kaalise e kanŋe kon ɗum ɗon kadi koko ittete zakka ko ɗum woni jawle julayagal wono marchandise woni ko carton woni ko colis woni ko coñci woni ko paɗe woni ko ñaameteeji woni ko kala ko maquillage kala ko miran kala ko gollitirte ko tawata hara wonti marchandise wona ɗum juloreede ɗum ɗon kadi koko ittete zakka e kala ko jokkiti ko yaadi e muɗum sabu allah subahana wa taala o ndaali walladina yaknisuna aldahaba walfiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fa bashirum bi adabin alim allah subahana wa taala o ndaali ɓe yimɓe dey ɓeno alɗinora kanŋe e kaalise tawa hara ɓe ittata sadaka majjen o yunfiguna fi sabilillahi ɗo ko zakka woni ko faandaɗo tawa ɓe jaɓata ittude zakka majje on allah daali haray ewuɓe wonde no woodani ɓe lette muusuɓe donc haray ari e hadis que nelaɗo sa sallam kaɓe maaki laysa fi ma duna 5 awaqin sadaka haray ala eko timmali uuqiya on joyi sadaka donc haray uuqiya ko jawdi ɓe mana ko gollitirteno fewndo on tuma donc haray ɗum ɗo ko goho ɗiɗaɓel muɗum ko al an an ko nemoraɗ ɗin ko ɗum woni nemoraɗ ɗin ko fanda e majji ko al ibil wal bagal wal baqaru wal ghanam ko ɗum woni ko ngelooɗi e nayi e dammi ko ɗiɗo ittete zakka kam mummunteji ɗin ɗon ngelooɗi ɗin e nayi ɗin e dammi ɗin ko fande ɗen e dammi ɗin ko beƴi o baali o fof muɗum haray koko ittante zakka sabu allah subahana wa taala on daalika alqur'an ya ayuha alladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum kono yo jiyaɓe allah gomɗinɓe dépensé ko ɗum woni okkitire itte zakka yoga e laaɓuɗi dagiiɗi ɗi faggiti ɗon ɗi no jeyaale e jawle ɓe bani adama faggiti ɗo nayi e damme e ngelooɗi wali gawlihi sallallah sallama liman sa'alahu anil hijra e sabu maako nelaaɗo salah sallam onande o landinooɗo mo fi hijra on wa qal way hakka inna sha'naha shadid
hallaka min ibilin tuaddi sadaqataha nelaɗon sallah sallam maaki he koni wattu hilla andude fi fiyaake o ferugol ko hunde mawnude yalli hiɗa mari ngelooɗi itteteeɗi zakka bi mana o ɓay neɗɗo o wii hihi nelaɗo maaki awa ittuki tan zakka ngelooɗi ma ɗin wona yasatin ɗum ɗo no tindini wonde ngelooɗi ɗin ko ittanteɗi zakka si feƴƴi ɗon ndimɗe ɗen ko ɗum wiyete a sumru wal hubub ndimɗe ɗen e gabbe ɗen ɗo noon no metti détaillude so wona annduɓe façon ndimɗe ma annduɓe façon gabbe ɗen haray yewte fi muɗum no jeeya e muɗum karama koɓe fof ko fottani ko kullu muddaharin mutatin ko kala ko tawata hara koko maroto yona nguure no jeeya e muɗum wano maaro ma ɗum foññe ma kaaba ma ɗum gawri ma ɗum mbahe e kala wano ñebbe e kala ko tawata hara no waawi wonde nguure hara waaway marade hitaande karama ko jomum wiyete ɗon Saïd Sabi o addi yewtere fi mum ko fiɓu sunna o wi wonde ko kala ko tawata hara no waawi marade hitaande hara bonaani ko ɗum ɗo woni ko ittante zakka e ndeer gabbe ɗen e ndimɗe ɗen donc haray wono karama ko jomum wiyeteɗo Ibnu Gudrama o wi ko deftere makko wiyetende Al-Mughni o inni ko kala ko tawata hara gasay wonde nguureede mana kala ko waawete waɗeede hitaande so ƴaari ɗum noon haray no ittane zakka tawara ɗum ɗon no waawi wurnude o tiwi e ko ɗum ɗo ɓeeɗo woni dépenseur de pewndo saayi ɗo donc si feƴƴii ɗon wiiɗen ɗum ɗo koko gabbe amma ka ndimɗe ko tamaro e zaytune ko ɗum woni o olive o ma olive e leɗɗe nebban donc haray ko ɗiɗo woni ko ittante zakka e ndeer ndimɗe ɗen sabu Allah subahana taala ndaali ya ayuha alladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtu wa mimma akhrajna lakum min al ard ko faanda mimma akhrajna lakum min al ard ko kala ko yaltiri ka leydi woni ko puɗi woni ko kaŋŋe e ko nandita tawi wona ɗum Allah daali e aya goo wa atu haqqahu yawma hasadihi haray itte zakka majje o ñande soñugol ngol donc manaji boyi no yalta e ñande soñugol ngol e ko faanda e muɗum ɗum ɗo no holli koko soñete kon donc haray ko ɗiɗo noneji jawle woni ko ittete zakka ɗiɗo no wirɗen ni pucci e ngelooɗi e nani afan no wirɗen ni ngelooɗi e nayi e dammi nayi ɗin e dammi ɗin ko beyi e baali woni ko faandaka dammi donc e ndimɗe ɗen ɗo ko gabbe ɗen e ndimɗe ɗen amma jawle ɗe ittetaake zakka ɗen no jeeya e muɗum al adidu maccuɓe so goɗɗo no mari ɗo maccuɓe ano to no maccanka ko woɗuno ma hay so haa jooni so no woodi e leyɗe goo maccuɓe ko goɗɗo mari ko ɓe ɗuuɗi o ittantaɓe zakka e pucci kadi ittantaake zakka e ngelooɗi nani e mbabbi ɗin kadi ittantaake zakka ko wiyete kon mbabbi e pucci e mbampucci ko on ɗum ko métis hara ko ngelooba e puccu hara ko puccu e mbabba woni ko yiidi ɓe ɗi ɗon hawti heɓi ɗi ɓiɗɗo ɗum no wiyete mbampucci ɗiɗo kadi ittantaake zakka si feƴƴii ɗon ɗen jawdi ndi yonaa embere yani jawdi ndi yonaa noon mboro ittanteeɗo zakka ɗum noon kadi ittantaake zakka so wonaa jommum annu yitti sadaka si feƴƴii ɗon kadi ko wiyete kon alfawakih wal khudrawat ko ɗum woni fruit e légume wano lemun e banana e mango e pomme e raisin e pêche ɗiɗo fof muɗum ittantake zakka si feƴƴii ɗon kadi cuɗaari sonnaɓe ko wiyete kon hilyun nisa'i cuɗaari sonnaɓe ɗo somi wattiroɗen bagre hayso ko bagre kanŋe hayso ko kutayde ɗo 10 000 euros ma jaamam ma o courant ko ɓe waɗata ni kala ko sonnajo cuɗorta ɗum ɗon fof muɗum ittantake zakka si tawi ko cuɗaari fette fanda e muɗum hara fandoraka fi yeeygol amma noon si tawi wonti marchandise ittante zakka si tawi yoni ko ittane zakka aray si feƴƴii ɗon ɗen kadi al urudu llati lil luqtati la lil tijara aray no jeeya e muɗum kadi jawle ɗe tawata hara ko eɓɓaɗe fii ko cuɗore yani ko eɓɓaɗe fii ko alɗinore wona fii ko julore wona ni joni wiyen ni joni wona goɗɗo sino jogii ɗo otowal ko ngal satti prix o hayso ko sooda ngal ɗo 100 000 euros si tawi koko jimbira haray waɗɗaki mo ittangol ngal zakka galle makko ɗen ka o hoɗi ɗon masimo darnini suudu ɗum ɗon kadi waɗɗaki mo ittangol ngu zakka masimo mari usine goɗɗo no maron ɗo mo mari usine tawa usine makko on no kuta ɗo de centaine de milliers d'euros donc ɗum ɗon fof muɗum on usine gollayɗo ɗon waɗɗaki mo ittangol mo zakka ko jawle ko heɓoto e muɗum kon ittete zakka donc si iwi ɗon ɗen kadi e goɗɗo ni joni décoration nder suudu ko joɗɗini wano julle ma danɗe ma traaɓe ma kala ko wertete e nder suudu ko satti prix o ko satti prix hay si tawi fawi ɗo guluuje 100 euros tanke koko wona tun ka nder suudu haray ittantake zakka donc amma noon si tawi goɗɗo darniɗo suudu o luwini mi waɗa ɗon tambi moƴƴa si tawi goɗɗo darniɗo ɗen suudu luwinindu tawa luwansi suudu ndun ko hendoto kon e nder lewru hara ɗum ɗon mamo mari cuuɗi buyluwinteɗi
luwansi cuuɗɗi so hendike ɗi e nder hitaande mo haani mottindirde ɗi si ɗi tawtindiri ɗi yoni ko ittane zakka haray ɗin ɗon o ittanayɗi zakka masala goɗɗo darna ɗo ɗen étage tawa hara e étage on no waawi naadande mo no c'est 1000 € par mois donc ɗin ɗon so mottindiri ɗin mbuuɗi ɗon haaɗi ɗuuɗi hitaande tawi ɗon ɗin ɗon o ittanayɗi zakka kono suundun hayso ko 1 million de euro ndu darnira kayro e suundun ndu ittantake zakka donc haray ɗum ɗo woni toɓɓere no wirɗen noon toɓɓere ɗiɗaɓere nden amma toɓɓere tataɓere nden jooni noon ko honno ɗe jawle ittanteɗe zakka ɗo ko honno ɗe ɗo ittirte zakka ko woni sartiji ɗi haray sarti e ittugol ngol zakka ko nde hitaa nden timmitata woni ka kaŋŋe woni ka kaalise ko nde hitaa nden timmitata ittante zakka ka kaŋŋe ko so tawii kaŋŋe ɗen heɓii garamu 75 hara ɗe yoni ittaneede zakka haray ko kaŋŋe tigi oti ittanta zakka haray hannde kadi koyo ƴettuɗon nen koyo senndutuɗe ɗi maana koyo ko nisfu dinari haray o ittanta zakka woni no ceernoɓe maakiri noon fa fi kulli 20 dinaran nisfu dinarin wama zada fa hisabuhu fama zada fa bi hisabihi qalla aw kasra haray dinar nogay kala o ittana feccere dinar kala tay jaw o calculi dinar 4 o ittana e dinar goto haray ko noon kanŋe ɗen ittirtante bi mana kada timmi garam 65 o e filla e karama koɓe goo ko garam 60 haray hannde kadi garam 40 kala o itta garam goto andi kanŋe siɗe ɗuuɗi wonaa goɗɗum ngo ittanteeɗe zakka ko kaŋŋe ɗen tigi calculte zakka on itte e majje ɗi maanaa ko ya calcule kaŋŋe ɗen ko ya peesuɗe siɗe hawriiɗo ɗen garamu 100 o ya senndu itta garam 50 on pottina garam gooto ɗa kadi garamu 50 pottina garam gooto ɗa ko garamu noogay heddi itta feccere garam ɗi maanaa garamu 100 on ko garamu 2 e feccere ittante 2,5% zakka kaŋŋe ko noon ittirte amma siko kaalise kadi ko noon ittirte si goɗɗo heɓii ɗo mbuuɗi haray koyo mbuuɗi makko ɗin ko honde tuma ɗi yonata itteede zakka ko tuma ɗi calcula tawa si ɗi ittaama hiɗi waawi heɓude coggu garamu 65 kaŋŋe ɗum no hawra wano fewndo sahay ɗo ɗen mbay koko variata ƴeewano hedde 3500 €. si goɗɗo no mari ɗo 3500 € ko honno ittiranta ɗi zakka koyo senndu 3500 € o divisa ɗi par 40 kala résultat ko ɗum ɗon jonni aray ko zakka on noon ko ɗum woni rubul ushur 4 sappaɓal imma o senda ɗi pecce 10 imma afwan o senda ɗi pecce 4 o ƴetto ndeya feccere o senda nden ɗon pecce 10 o itta ko noon zakka ko ɗum woni 4 sappaɓal rubul ushur ma ɗum ko ɓuri e raɓɓuɗude ɗon fof mbuɗɗin fof o hawta ɗi o senda ɗi pecce 40 o ƴetta ɗon peccu ngootu ngo itta zakka ɗe pecce 68 haray ko kanko jeyi kono noon sarti on ko tawi ɗi heɓii hitaande e junngo makko masalan ko wonɗen ɗo ni koye lewru donki ko waɗi si yewtuɗen fi zakka on ko ɓayi jannguɓɓe wiini kulli makani magalu nokkure kala saayi kala no woni haana yewteede ɗon kon jooni wano ka donkin ɗo ko nduɗo woni lewru sakkitorɗum e ndeer lebbi hitaande nden ka kalandiri e meeɗen enen julɓe ɓe si nduɗo lanni ko jombente woni hikkaade ɗon ɓurɓe heewde ɗen ko ka lannoode donkin ittata zakka ma ɗum ka fuɗɗoode jombente boyi ko huuliranta wona suumaye on ko ɓayi harayɓe ko sabu anndugol ittugol zakka ka suumaye baaji ɗin koko sowindirte sabu nelaaɗo sa sallam maaki sadagatum hayru sadagatum fi ramadan ko ɗum waɗi si haray ɓurɓe heewde ɗen ko ka suumaye huulanta ittugol zakka sabu sowindirgol baaji ɗin amma si ko jokkugol calendrier meɗen enen julɓe ɓen ko ka lannoode ndu lewru ɗo wano nde yontere nde wonɗen e muɗum ɗo ma ɗum fuɗɗode yontere aranere nden ko ɗum woni ka fuɗɗode lewru wiyeteende jombente ɗum no ara ɗo à partir de jeudi aroo ɗo ila e alkamisa ɗo aray jombente darike aray hannde kadi kala ittoo zakka ko imma nde yontere ɗo ma yontere ara en nden waɗi so aray so ɗen yewtorde ni jooni noon si goɗɗo heɓii jawdi tawa ila rowani e jombente ma ila rowani e mayɗe donkin haa hikka ɗo hinde juuɗe makko tawa hindi yoni o embere ɗo haray waɗɗike mo ittangol ni zakka donc no wirɗen ni haray ka mbuuɗi koyo senndu mbuɗɗi fof pecce 40 o itta peccu ngootu zakka ɗe pecce 68 haray ko kanko jeyi ko nooni ko raaɓanima ko ɗum ɗo noon si ko ka mbuuɗi amma ka jawle marchandise hara ni jooni ko uddutuɗo magasin no jogii makiti hinoɗaa ɗen carton hinoɗaa colis hinoɗaa palette hinoɗaa ɗen coñci no wengi hinoɗaa ñaameteeji ɗum ɗon fof muɗum koyo calcule prix ko o soodiri kon o itta zakka o hinotaa ɗo hino ɗo ɗen carton gooto ma hino ɗo miɗo jogii ɗo colis gooto jine yomi uduto ɗo mi yetta dolo ko gooto ma dolo koye ɗiɗo mi itta zakka ɗon naa noon ittirte
maynugol miɗo jogii ɗo ɗen e palette sappo ji joni mi udditu mi ƴetta ɗo case ɗiɗi ji ma tati mi itta zakka wona noon ko a calculay woni marchandise on prix ko soodirɗamo kon na prix ko satinɗa yeytugol kon dey ɓa anda si marsa taw e si marsata on prix ɗon ko prix ko soodirɗamo kon ko noon calculirta mbiɗa soodi ɗum ɗo 20 euros mbiɗa soodi ɗum ɗo 10 euros maasi ko guine mbiɗa soodi ɗum ɗo 100 mille mbiɗa soodi ɗum ɗo 10 mille donc haray ko noon calculirta prix ko sooduɗa kon maketi on fof watta yeru mbuuɗi marsuɗi ɗi jogiɗa ɗin calcula fo anda total on ko jelu sa andi nombre on ko hawri kon e sendita noon on nombre ɗon yani divisa ɗum ɗon par 40 sendita on adada ɗon ɗen pecce 50 ƴetta pecce gotum itta jakka ɗe pecce 57 ko anji noon laaɓanma donc haray marchandise noon wo marchandise kala ko jilorte haray ko ni ittirte zakka joni noon mi waɗa ɗon ɗen tan mbi si tawi o ti kayno mari makiti mo o ñawlini tawa hara himo andi o hettay makiti on saa nde haaju makko yani e muɗum wo haray o ittanaymo zakka masalan a julaajo ɗo hiɗa jogii makiti ma no e junngo goɗɗo hiɗa jonni goɗɗo yo yeeyane ma ɗum hiɗa wudditi magasin joƴƴini ɗon goɗɗo yo yeeyu donc ma ɗum goɗɗo no ñawli ma ɗo mbuuɗi laaɓuɗi tawa hara hiɗon haldi délai on hewtaali donc haray ko yo a calcule ɗin ñawlaaɗi ɗon watta e ko jogiɗa kon itta zakka amma noon si tawi ñawliɗoma on a tijjaki nde hettuɗa a janti a hettaali ma o yeddi o wi o joganatima few ma ɗum a janti a tija sutati kayi o mara haray karama ko woɓɓe no yahi ɗon pecce ɗiɗi woɓɓe no wii koya habbo ha ñande hettuɗa wo calcula ɗon hay so tawi ko ɓaawo duuɓi joyi calcula ɗin duuɓi joyi ɗon fof ko ittana zakka karama koɓe goo yaari wiwgol sa hettoyi haray ko ya calcule fi hitande wotere itta zakka ɗon haray dambugal ngal ko yaajungal no fanɗi ceernojo sokuɗo ngal dambugal ɗon nen e deftere makko e nder karama koɓe fiƴi huɓen donc si feƴƴi ɗon haray amma noon siko jawle irtaɗe ko wiyete kon arricage ɗum ɗon kadi ko ittante zakka haray ko honɗum woni ɗum arricage ko wanni joni goɗɗo sooda ɗo terrain o tawa ka nder terrain makko toon ɗen e nder asugol fiwatgol sauvagement o hocca toon ɗen jawle ko jahiliya ɓawɗo irayno ɗon haray so woti hocci ɗum ɗon ndin jawdi ɗon woni ko kanŋe o tawi no iri toon o irti woni ko jaman ma kala ko tawi toon ɗen haray ɗum ɗon ko kanko jeyi kono noon ko yo sendu pecce joyi o ƴetta feccere o itta zakka ɗe a pecce nayi ko kanko jeyi ɗum ɗon haray ko noon ɗum ɗon no serti ko goɗɗo hoccirni e tumbo laawol tum noon haray ko yo yeynuto taw tawi goɗɗo no feƴƴude ka laawol ɗo o hocci mbuuɗi ɗin ɗon ko yeyniteteɗi taw ɗum tawate ko wiyete rikage amma noon ko ɓaawo ɗo ko jahiliya en irayno donc o soodi ɗo teren taw goto anda ko bon ɗon jeeyi nder asugol ngol o irti o hawri e muɗum ton ko arabu ɓe ɓurayno wadde ɗum ɓaawo ɗo sabu fanɗugol hoolare e fiiromidiro ngon donc ɓe nawi ɓe iru ha ɓiɓɓe maɓɓe ɓe janda ɓe irtoya ɓen noon ronka andude no ɗum feƴƴiri donc goɗɗo goo hawroya e muɗum donc suguɗen jawle ɗon haray ko ya sendu pecce joyi ƴetta feccere itta zakka ɗe a pecce nayi ko anji donc haray si feƴƴi ɗon almalul moustapha jawdi heɓorndi ko ɗum woni ardini tun e goɗɗo wona occasion ko ɗum woni ɗum no wawa heɓude bani adama o heɓani tun en occasion o heɓa ɗo jawdi wiwde wootere masalan neɗɗo ko wownoɗo ittude zakka hitande kala hitande 100 euros tawa so calcule jawdi makko ndin hitande kala ko 100 euros ittata zakka joni noon wona ha hakkude hitande timmude no lutti wano lewru o heɓa ɗon occasion o heɓa ɗon ɗe mbuuɗi wiyen ɗo joni noon masala wano 10 000 euros nde wootere donc haray oynata ɗiɗo ɓa ko hande mi heɓiɗi joni o mi habbano ɗiɗo kay haade heɓa hitande ko yo ƴettu o watta e ɗiya heɓinoɗi rowani kala ko heeɓi e nder intervalle hakkude hitande nden ɗon ko yo ƴettu o watta e nder e wooduɗi ɗin o calcula ko o itta zakka nde wootere amma noon si tawi ka o heɓata ɗin ɗon hari ɗiɗa yona ko itte zakka hande kadi ko ɗin ɗon o habbitanto hitande hande timma e hoore makko so ittana ɗi zakka nde wootere donc haray ko ɗum woni almalul moustapha donc ɗum ɗo ko telen sengo ka kaalise e kanŋe e kala ko jogii valeur muɗum amma ka mummunteji ɗum ɗon e ɗuɗɗinta jantagol sabu na fayda na ko woni mo himmu moƴƴa e zamanu meɗen ɗo tentini en duuɗa ene newde ngelooɗi kono ɓay haray ko figuuni no woodi haton yimɓe faamugol e jantora e muɗum tun seeɗa ka ngelooɗi haray neɗɗo o si tawi woni o heeɓi ngelooɗi joyi haray ko ittanta ɗi ko dammin margi hitande zakka ɗon na ngelooɗi ɗi yittete taw ok nam haray no wirden ni amma ka mummunteji ɗon haray en yawnay seeɗa en ala jantade boyi ɓay haray na ko jama on haton jini moƴƴa e muɗum fewndo sa e ɗo sabu wona hippuɓe fi aynugol wonɗen e yewtude kono ɓay haray ko figu e jantoto tun seeɗa e muɗum ka ngelooɗi haray ko tumaɗi he timmi ngelooɗi joyi si oti fuɗɗo ittande ɗi zakka haray zakka on ka ngelooɗi ɗon siɗi timmi ngelooɗi joyi wona ngelooba o ittata zakka ko dammin heɓugin hitande ko ɓuri moƴƴude hara ko baali garana beyi
so woni haadi timmi ngelooɗi sappo o ittanaɗi zakka dammi ɗiɗi ɗum woni dammi ɗiɗi heɓuɗi hitande ara ngin kala heɓi hitande siɗi timmi sappo e joyi o ittanaɗi dammi tati siɗi timmi noogay o ittanaɗi dammi nayi ko ɗum woni joyi kala o itta dammi ɗi joyi kala o itta dammi haaɗi timma noogay e joyi so woni noon ngelooɗin timmi noogay e joyi hannde kadi ko ngelooba woota o ittanta ɗi zakka ko ɗum woni ngaari ngelooba heɓunde hitande o ittanta ɗi zakka hara heɓi hara hitande timminde nattani hitande ɗiɗaɓere nde donc haray hannde kadi siɗi yaari noon haaɗi timmi capanɗe nayi haɗe ko ittanta ɗi hannde kadi ko ngelooba hara ko ñale ngelooba timmimba duuɓi ɗiɗi donc hannde kadi siɗi ɓeydi keɗon fannino ɓeydaade ko capanɗe nayi kala o itta ñale ngelooba e capantati no noogay kala noogay e joyi kala o itta ngaari ngelooba ɗum ɗo haray ka ngelooɗi ko noon ittirte zakka amma ka nayi ko tumaɗi timmi e nayi kol tawaɗi timmi ko e capanɗe tati so ittanaɗi ngaari wuɗiri hara ko ngaari heɓunde hitaande siɗi timmi kolci capanɗe nayi o ittanaɗi e ñale yani hara ko nagge rewe ko ɗoni ñale heɓunge duuɓi ɗiɗi siɗi timmi kolci ɗon kadi haray hay hunde waɗɗaki mo haadi timma kolci capanɗe jeegoo siɗi timmi kolci capanɗe jeegoo o ittanaɗi gayi ɗiɗi siɗi yehi haaɗi timmi kolci capanɗe jeetati o ittanaɗi e ñali ɗiɗi ko ɗoni bijji ɗiɗi heɓuɗi e duuɓi ɗiɗi kala no ɓeydori yeeso toon hannde kadi e kolci capantati kala ko ngaari kolci capanɗe nayi kala ko ñale ittante ɗa ngaari wooturi ɗa ñale ɗiɗiwe ɗum ɗo ko telen sengo ko nayi wiɗen hara en yawna yon amma ka dammi ko tumaɗi timmi dammi capanɗe nayi so ittanaɗi dammu gootu hannde kadi ɗon hayɗi ɓeydi hay hunde fawakimo ɗon haa tumaɗi timmi dammi temedere noogay aywa inchallah haray jama o yaafoto o interruption ɗo ɗen yel ko kuppi ɗo kon naam har hiɗen sifaade fii ka zakka ka dammi hari mo goye gayni ɗon wiɗen dammi ɗin haray ko tumaɗi timmi dammi capanɗe nayi so woti ittanaɗe dammi gootin heɓu ngin hitaande woni ko beyi woni ko baali so woni haa hannde kadi ɗon hay hunde fawakimo haa tumaɗi timmi temedere e noogay so ɗi timmi dammi temedere e noogay o itta dammi ɗiɗi zakka am ɗon hannde kadi fanniiɗi ɓeydaade ko haa tumaɗi timmite neɗɗiɗi hannde kadi dammi temedere kala o ittana zakka dammi gootin heɓu ngin hitaande dammi temedere kala o itta gootin fanniiɗi ɓeydaade hannde kadi ko noon woni zakka o amma noon jooni noon hiɗe mari ɗo tan mbi raɓɓuɗo ɗo si tawii woni goɗɗo yimɓe ɗiɗo hiɓe hawtiti tawa hiɓe hawtiti wuro tawa nayi maɓɓe ɗin ma dammi maɓɓe ɗin ma ngiloo ɗin ko nokku ngootu ñallata ko nokku ngootu ɗi waalata ko nokku ngootu ɗi faggodata ko kamɓe hawtiti ko gooto woni ayinde haray no sellanaɓe nde ɓe hawtitata kamɓe ɗon ɓe itta zakka si tawii woni si ɓe hawti haray ni woni ko itte zakka ɗum ɗo haray ko ni amma telen sengo ka ndimɗe no wirɗen ni haray ndimɗe ɗen ko ɗum ɗon ɓuri ittude welde ittude zakka ka ndimɗe haray zakka waɗɗotako e majje fanni woni haray ɗe timmaali e calcul meɗen selon calcul mo waɗɗen on ɗo ɗen fanni hara oti heɓaani ko yaata wano 650 kilos siko maaro fanni a soña tawi sa soñi maaro kon a yaltini ko ka nder ngesa tawa a hetti gabbe ɗen jooni wesa ko haa laaɓi kon ko si tawi ko timmi 650 kilos siko ittane zakka si tawi timma ɗum haray zakka waɗɗaaki jooni noon hannde kadi si tawi timmi 650 kilos ila ɗon heɓi yeeso hannde kadi hannde kadi ko ya ittu 10% ko ɗum woni sappaɓal ka sa itti kilo sappo bi mana etta kilo jeenayi kala itta kilo sappo on ɗon ko fariɗo ko ɗum woni zakka kilo jeenayi kala itta kilo gooto maɗum sa itti kilo temedere kala itta 10 kilo zakka kilo temedere kala itta 10 kilo zakka ɗum ɗon ko noon ittirte ko 10% kono noon e hoore on 10% ko tuma tawi fof muɗum adadu on no wawi timmodeki e 650 kilos ko mazhabu imam malik kamɓe ɗo calcul ko ɓe yaltini ɗo kon ko 800 kilos donc haray seyyonaali 800 kilos haray waɗɗaki ittede zakka donc haray ɗum ɗo ko ndimɗe kadi ko noon fof muɗum haray ko noon siko tamaro e kala ko ittante zakka ko yo etir kilo on haray koye ni woni no peesirten ko waɗi somi ƴanti kilo ko ɓa enen ɗo ɗen ko ɗum noon andirɗen etugol wano ko arabuɓɓen ka haray tan mbi gooto mo waɗeten ɗo ɗen si yahanen toɓɓere sakkitorde nden bisimillahi taala haray ka ittugol zakka ka ndimɗe ɗo ɗum ɗo a itti o ngal sappaɓal ɗo wo tawa hara ko weeyo ngo woni ko yarnanma bi mana ndiyan candiɗi ma ndiyan saƴayɗan ɗan amma si tawi ko an woni ƴogude yarna haray hay ngal sappaɓal ɗo a feccay e tumbo itta noon e feccere goo ɗon ɗen zakka bi mana o 10% ɗo ɗen ka ndimɗe e ka gabbe fof muɗum ko tawi ko weeyo ngoy yarni so tawina ɗum haray hay on 10% ɗon a digi a feñtaymo pecce ɗiɗi haray ko 5% woni ko ittata zakka donc si feƴƴi ɗon joni noon ko homɓe jonnete o zakka
Allah subhanahu wa ta'ala on janti jonneteɓe zakka ɓen fof e aya goto wonɗo e suratu tawba. Allah daali innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibn sabil faridatan min Allah wallahu alimun hakim. Allah subhanahu wa ta'ala on daali ko homɓe jonnete zakka ande dey sadakaji ɗi mana zakka on ko jonnete ko yimɓe waasuɗuɓe ɓen e miskinɓe ɓen e ɓen gollayɓe e hoore zakka on mbimana kippayɓe fii ƴantugol zakka on ɓen ɗum moɓe nokku gootu e ɓen ɓe ɓerɗe mum yowiti e diina kam mbimana naatuɗo kal islamu hesun e on neɗɗo ñawliɗo tawɗo hara ko mbimana en neɗɗo sottowo dande kam mbimana mo waɗɗi rinɗingol dande tawa mara ko rinɗinira si feƴƴi ɗon on neɗɗo ñawliɗo e ittugol zakka fi sabilillahi mana ɓe jonneɓe fi sabilillahi ko faanda e fi sabilillahi on ɗo ɗen ko ɓuri kon haray ko fii ko wallitore fi jihaadi ma ɗum dambude buyno naata ɗo ko moƴƴinire e poñji ko moƴƴinire e labtaniji ka ñawdirte hôpitaux ji e kala ko tawata hara ko nafoore jama on e hay laawi e kala ko jokkiti e muɗum ko tawata hara ko intérêt général fi public on no naati e o ka fi sabilillahi ɗo si iwiɗon wabuni sabil on neɗɗo mo jooɓa lelliri e hoore laawol hay so tawi ko milliardaire ka makko kono si jooɓa lellirimo e hoore laawol haray ko jonneteɗo zakka joni noon tan mbimo waɗeten on ɗo hakkunde miskine e faqir ko noon différence on ko wiyete faqir yani waasuɗo ko neɗɗo tawɗo mara hay fus so hirtike o annda honto o ittata soƴƴaari so soƴƴi o annda honto o ittata hiraande ko ɗo wiyete waasuɗo on ɗo woni faqir amma miskin ko marɗo ko yonata si mana marɗo tawa ko débrouillé mana ɓe gurde ɗuuɗe misal tawa hara dépense ɗuuɗa tawa hara fayda ko débrouillé ñande o ɓe ñaama seeɗa kon ɗo wiyete miskin sabuna hadis gooto maari définition yani anndini en ko wiyete miskin kanilaaɗo sallah sallam maaki wonaali miskin on yaltuɗo no toro hakkunde yimɓe ɓen o tawa hara ko yiltirte ko sayre maacaaje ɗiɗi ko yimɓe hokkata mo ma ɗum mbuuɗu ma mbuuɗɗiɗi ɓeyni annde ko miskin ko woni miskin ko on neɗɗo tawɗo tawa hara himo ɓitti ka nder ɓeygure makko kono himo hersi himo surri ɗon ɗen o faalaka wirtade hara yimɓe ɓen no yiya ɗon no sikka ala ko mara kono hara kanko himo andani hoore makko ko tampuɗo ko soñjiɗo ka nder suudu ko ɗum Allah daalika qur'ana to e suratu bagara yahsabuhumul jahilu aghniya o min atta'affufi la yasaluna annasa ilhafa bimana neɗɗo majjuɗo mo anda situation makko on no sikka o ko patron ni tawa sabu ɓa o torota ko himo surri hoore makko himo deƴƴini ɗon kono hara kanko sa wonande annduɓe gundoji ɗin no anndi ko tampuɗo ni hay hunde o mara ko wiyete miskin amma oɗa ko tawɗo so hirtiki annda ko soƴƴira si soƴƴi annda ko hirtorta donc haray ɓeeɗo jonnete zakka e gollooɓe ɓen ƴantugol zakka on sabu naka leydi ka tawata ɗon hara ko saria l'islam o ñaawirte no woodi immotooɓe ƴanta zakka on arayɓe jokka e magasin ji ɗin dambugal e dambugal gooto kala yeeyooɓe arayɓe calcule mananku makko on fof ɓe ittanamo zakka arana wo kanko ƴettata ɗum naɓaka naɓeteeɗo donc o wiyeteɗo mo Allah fatu gulubuhum ko neɗɗo naatuɗo e l'islamu hesum on ɗon kadi haray no sellande o jonnete zakka on fii wowtingol mo julɓe ɓen fii yo yiwu l'islamu on o annda e jaka ko l'islamu o no mari jokkere enɗan no mari yurmodira no mari wallindira amma o firri gaabi ɗo ɗimana ko jiyaaɗo ɗimana hara ko maccuɗo faalaɗo sottade e junngo pullo muɗum on hetta hoore makko on ɗon kadi haray himo jonne zakka on fii yo sotto hetta hoore makko ma on mo waɗɗi rimɗingol daande masalan ni joni goɗɗo hara mo mari kaffara mo duwa rinɗinde daande on ɗon kadi no jonne zakka on fiyo heɓu ko rinɗinira daande ma neɗɗo ñawliɗo tawɗo mara ko yoɓira on ɗon kay no jonne zakka on fiyo wawa yoɓude ñamande makko nden eno wirɗen nane ni fi sabilillahi ka ponji moƴƴinte laayi gollete ka hôpital ji darnete e kala ka tawata hara ko intérêt public ɗon kay ɓen ɗon kay zakka on no naɓire ɗon e omo jooɓa lelliri ka hoore laawol ɗo ko ɓeeɗo jeetato jonnete zakka haray noon e karamokoɓe figuɓe wi ko ya naɓir ɗum par ordre sa itti zakka on ko ya atto jonnude faqir on so tawi faqir ala noon jonna miskin so tawi on ɗon ala noon jonna on naatuɗo e l'islam hesum so tawi on ɗon kadi ala yoɓana ñawliɗo on si on ɗon ala e noon jetta waɗa e fi sabilillahi ma omo joɓa lelliri e hoore lawol ko ya naɓirno aya on sappori noon amma noon sa ƴetti jon fof muɗum a jonni gooto ɗon ko tan mbi waɗete ko ɓuri moƴƴude zakka on ko nde julɓe buyi hawtitata ɓe jonna miskin gooto fi kankadi yo alɗu haray e jeyaka e ko moƴƴi nde goɗɗo ittata ɗo ɗen zakka masalan ni joni tawa ara zakka makka on ko ittata kon zakka e masalan ara ko 100 euros oyna joni yo sendanɗo yimɓe temedere mo kala ennero ɗum haray moƴƴirano ko ɓuri e moƴƴude kon so tawi zakka makko on ko 100 euros goɗɗo goɗa kay itta e 20 euros goɗɗo goɗa itta e 1000 euros goɗɗo goɗa itta e 5000 nde ɓe fof ɓe hawtitata ɓe zakka maɓɓe on ɓe jonna aaden gooto
tawa on ɗon kadi o alɗay ko ɗum ɓuri moƴƴude aray ko ɗum woni ko nelaɗo sallah sallam sappi nelaɗo sallah sallam maaki alɗinireɓe zakka on tawa hara kamɓe kadi hitande aroya en nden ɓe tawa e ittoɓe zakka ɓe so tawi joni gerdama noon miskine lannay i jama o e ani basal ngal mulay so jama on fof hawti zakka muɗum jonni goto ɗo imo wawi heɓude ɗo ɗen 10 000 euros donc haray si on ɗon kadi ko ilay ko arata o tawama ittoɓe zakka ɓen so gerdama noon miskine yagal ngal ɗuytoto basal ngal yalta e hakkude yimɓe ɓen sabuna ɗum ɗon no tawa e maslaha ko zakka on shar'inira donc haray joni noon no woodi ɓe neɗɗo hana jonnude zakka ko noon tan mbi sakkitoron donc haray oti sellantamo nde o jonnata zakka yumma makko ma ɓiɗɗo makko ma ɓeygu makko tawɓe ko kanko fawtiɓe haray sellata kadi nde oti jonnata zakka on keefeero ma faasi ƴiijo ma ɗum o ƴetta zakka on o jonna neɗɗo mo anndi so jonni oɗo koko yoddira Allah ma koko haɗira contre julɓe ɓen haray ɓeeɗo fof sellatande ɓeeɗo jonne zakka donc haray toɓɓere sakkitorde nden ko fii muudo haray muudo on koko etete koye suumaye ka suumaye lannata ɗon ko ɓuri moƴƴude ko ñande iidi oti eta muudo on ado yaade ruƴƴoygol iidi haray noon karama koɓɓen no yebbitiri moƴƴo tawi no waɗe mbuuɗi si waɗetake mbuuɗi haray yiɓɓen sellatande waɗete mbuuɗi so wona hara ko darura ko ɓen ɓuri jogaade dalil selluɗo par ce que tabitali hay nokku wonde nelaɗo sallah sallam ɓe itti muudo tawi ko mbuuɗi ɓe waɗi donc haray saha baɓɓen ka hay goto ittali muudo tawi ko mbuuɗi waɗi taabi ina hen kadi warrali noon donc amma noon si tawi woni barura ɓay haray hikma ittugol muudo on koyo nafu neɗɗo hendotoɗo on haray so woni tawi ko jonnugol mbuɗɗin ɓuratamo nafude kanko haray wonti darura joni hannde kadi no sella nde o jonnete muudo on e hara ko mbuuɗi oti noon koyo ƴettu muudo on ado ruƴƴoyde ɗum ala muutade ngal dambugal ɗo mbayna suumaye ni haray ko ɗiɗo yewtereji wonno komi wonde annu e andintingol ɗen ka kiikiiɗe ɗo haray kala ko nanɗon ɗo ko yaade bindi haray ko immorde Allah haray kala ko tawi gaaɗe luutodiri e ko saria on wi ko mbay ko fiɗu ni haray miɗo toro yaafuye miɗo jaɓa kadi faljiteede haray ɗo e jama on waynodirde haray inchallahu taala haray kala ceernoɓe tawɓe no nder ga haray hiɗen toro yoɓe faljitu so tawi hara woodi ko falja nder gaaɗen waɗi noon naamutiɗo e gandal woni yewtude ko ɓay tun ko yiɗan ɗo e jama on yeri ko anndi kon haray aqulu qawli hada wa astahfirullah li wa lakum fastahfiru innahu huwal ghafurur rahim assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sadin modi machallah on jarama on weltanama on do'anama e torki subhanahu wa ta'ala on yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗan ɗum ɗo kamande kamo ñande woni jawde ɓiɗɗo nafata amin ya rabbi aɗa mi weltike fota e haray ko toɓɓere kadi ɗumanninde nini ɓay haray ko ɗum ɗon fewndi ɗo kadi haray ɗo kadi piiji buy famine keɗo inchallah Allah ɗum joddi aljanna amin ya rabbi amin na musidɓe julɓe tedduɓe haray on nani ko usage maaki kon ɗo ɗe haray bayanan ko ɗum woni hattude joni kala haray marɗo question ko yewti ɗum ɗo kadi haray no wawi wadde étoile 61 ko ɗum woni star 61 ndara so tawi ɓe wawa jabanade biro ko Allah subahanahu wa taala on newnani ɓe so tawi haray yimɓe ɓen no mari question ko yowiti ɗum ɗo inchallahu nani joni lan udditande ɗo adiɗo ɗen wadde nam assalamu aleykum ɓe natirɓe ɗo numéro maɓɓe no sakkitori ko 0442 assalamu aleykum. Assalamu aleykum hajjay. Waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moɗon ala toon jantum alhamdulillah usaye no jenti on ɗon. Assalamu aleykum ustage. Waaleykum salam wa rahmatullahi ala toon jantum on jarama boyi Allah okkoro moƴƴere janggo ko wali janna firdaus. amin ya rabbi amin ya ilah. Amin question ko mi fala landade kon ko fi zakka on o fi walo si on tigi ittano avant ɓay hare on tigi anda ko pay ko yaagal kadi joni noon ɓay joni on tigi fuɗɗike jangude ko alhamdulillahi rabbil alamina no famude piiji buy joni noon haɗay ko honno on tigi gerdata ko on tigi calcul ko ɓayde hara ɗi ñamorike on tigi ñamino ɗi kono haɗay toujours ɗum no e ɓernde on tigi ko honno on tigi gerdata haray ça dépend taw koye fewndo sagara hombo sabu dewe ɗen ko honto farloto neɗɗo on ko ilaka woni haray o helli faama ko ɗum woni ilaka o woni wiyen joni hara o heeɓi fandi ono duuɓi 10 10 tati ha 14 e zamanu men ngun ɗo haray ko ɗum woni hannde kadi dewe ɗen haray waɗɗike mo ila ɗon heeɓi yeeso hannde kadi haray so tawi o heeɓi jawdi si tawi oti ko romkirno ittude zakka on ko majjeede yani ko sabu wongol oti annda zakka no farli e jawdi makko ndin ɗon ko ñawoore go'o
amma noon si ootino annduno zakka on no farli hara ko dersere tun no wirɗen noon naane ka fuɗɗode woni ko haɗi ooti itta haray no waɗɗimo ittugol amma noon jooni noon si ooti annda calcule ɗon ko jelu hannde kadi ko yo ooti ɗuɗɗum ittugol sadaka o toro Allah subahana taala yo Allah on yaafanomo yeru ko feƴƴi kon sabu hara ooti waata sabu ay haray ooti wata calculde ko feƴƴi kon fof e nder duuɓi ɗin fof haray ko ɗum noon waɗɗi ooti hannde kay so ooti noon no waawi calculde anndabere muɗum koyo calcule fof ko anndabere muɗum o itta zakka o amma noon si tawi o wata calculde to yeru ko feƴƴi kon ko yo ɗuɗɗum ittugol sadaka o toro Allah yaafoye haray ko Allah on jogii siyaake makko on hannde kadi awa on jaarama buyi amin nani on jaarama buyi asaladini wassalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah naam ɓe natirɓe ɓe numéro mum sakkitori ko 37 72 assalamu aleykum waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ko hore kileya on jarama ustaji ko noy to alhamdulillah ustaji jakkite assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh no ala toon alhamdulillah mi weltike Allah waɗi jodde aljanna amin ya rabbi amin on kay on jarama on weltanama tori subhanahu wa taala ɓe Allah newnani hajjigol ɓe Allah waɗi hajju jaɓaɗo ɓe haali ɓen kadi Allah newnana ɓe okko e fof en battane moƴƴo haray miɗen salmina jama o fof haray mi welti moƴƴa no batta yewtere mon ndey ɗo komin tori subhanahu wa taala koyo newnan men min heɓa komin itta zakka kono ɗo o faamike amin ya rabbi Allah jaabinɗo am Allah andi juzitum khayran wa ut'imtum lahma tayrin wa zuwijtum bil huril ain wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jazakumullahu khayr on jarama ustaji Allah yoɓon ko ɓuuri moƴƴude jellan aywa inchallah aray on jarama en turki Allah subahana taala on yo Allah subahana taala on arsuko en jawle laaɓuɗe dagiɗe ko itte zakka o newnana en feere ittugol zakka on o jaɓana en kadi so en itti sabuna naamo kala Allah on newnani tottugol tugale l'islam ɗen fof no woodi woɓɓe nder tugale l'islam ɗen koɗe ɗiɗi pette ɓe heɓata ko seeda ko reweteɗo ala sowona Allah Muhammadu ko nelaɗo Allah e juulugol tawa ɓe mara cellal ko ɓe horira ɓe mara jawdi ko ɓe itta zakka ɓe mara ko ɓe yara makka no woodi woɓɓe kadi ɓe wakkilo haa ɓe heɓa ɗe tati tawa Allah no wattani ɓe ɗon cellal ko ɓe horira kono ɓe mara jawdi ko ɓe itta zakka ɓe mara ko ɓe hajjuroya donc mo Allah subahana wa taala newnani feere timmingol tugale l'islam nde yo anndu haray fayda hay hunde o mankinali ka aduna ɗo sabuna ko ɗum ɗo woni ko tagira ɗen Allah daali wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun haray o tagirali yimɓe ɓe jinnaji ɗin e yimɓe ɓen si wona fi ko rewa mum haray jama on fof weltanama goto kala e ka woni haray en torki Allah subahana wa taala yo Allah on arsuko en wawugol gollitirde ko nanɗen kon en torki Allah subahana wa taala yo Allah waɗan en bayanaji ɗin hujja men yo Allah dandu en ɗi wontude hujja e hoore meɗen yo Allah faami en ko jannguɗen kon arsika en gollitirgol so en gollitiri kadi yo Allah subahana wa taala jaɓani haray miɗo wiya jama on fof assalamu aleykum wa rahmatullahi haray jama on fof weltanama awtawi modi on jarama noon kadi hara men ni waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh haray on weltanama on du'anama haray men salmini ɓengure nden fof toon haray yo Allah subahana wa taala on yoɓɓo ko ɓuuri e moƴƴude amin ya rabbi amin ya Allah jarama jazakumullahu khair arrahmani ka radio lawol kisal assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh na musidɓe julɓe tedduɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh kadi haray nandirɗen noon haray bayana on hannde kadi ko ɗo woni e hattude inchallah haray on fof on weltanama on du'anama e batte seena gongol haray yo Allah subhanahu wa ta'ala on hawtidira en fof ka jannatul firdawsil a'la o hisina en hisina ɓengure men nden kadi haray on wejjitali kadi ɗiɗo bayanaji wonɗi feƴƴude ɗo foppo e goɗɗi goo kadi haray ɗon wawi hendade ɗin ɗon kadi ka YouTube lawol kisal inchallah e hara wejjitali ka Facebook kadi haray hiɗen toon kadi ka sonnaɓe hisuɓe e ka du'iɓe hisuɓe fof kadi haray en torki Allah yo Allah hisin en hisnana en haray on weltanama on du'anama fota haray ko ɗo wonɗen hattude hande si tawi en yontere hande so yontere hande jaaɓi kadi inchallah haray men inni on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah kon walugol e jam laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal